haajaka heɗago vidéoji men ni sabu gongaji ko yewteten tonkon joni am ɓeyngu ma taƴoɗamo ronka dépense de ɓiɓɓe ma ɓen ko Allah inni sa haɓide ɓeyngu ma wata dépense ɓiɓɓe ɓen haɓida e ɓeyngu ma o heɓanama ronka fembude ɓiɗɗo on ko Allah wi sa haɓide ɓeyngu ma wata fembu ɓiɓɓe ma ɓen fi hiɗa jombi debbo go yaha dépense on non e ɓiɓɓe makko ɓen oya debbo ma to himo mayude heege kanko e ɓiɓɓe ɓen on debbo yalta ka yaasi ɓorno ha moƴƴa goɗɗo noddamo landomo inde makko o wola inde makko nden o landomo numéro téléphone o jonnamo o ƴetta 5 millions na waɗu crédit ɓe yewta ɓe fotta e hawra e restaurant o ƴetta 10 000 o jonnamo ñande go o noddamo ka makko o ƴetta 50 000 o jonnamo o hunta haaju makko e makko sabu oya no andi no jogui ɓikkoye weelakoy ka suudu baba maɓɓe dépense ataɓe ko hombo woni sabu ko an o gorko an hiɗa ñamude ɓiɓɓe ma ɓen no weela an hiɗa ñamude debbo ma no weela jawdi wona ko naɓore lahira koko wallitore fi lahira rewɓe buy no soñji wona heureux ka galle mum woɓɓe ne sikka ko yaltidigol ɗo e katkalji a yeeɗo rewɓe goo billahi wallah wa tallah modiɓɓe maɓɓe ɓen no jogui biyeji hiɓe ɓiɓi ɓuuri hay wonɗo Fouta Diallo hiɓe letti ka cuuɗi ɓuuri hay wonɗo Fouta Diallo hara ko wonɓe ka caƴe ma wonɓe ka caƴe inne kaari no mari mbuuɗi ndaaru ɓeyngu makko ndaaru ɓiɓɓe makko ɓen si goɗɗo innama ka men ko commerçant jo ma ko businessman jo ma ko marɗo jawdi ma ko oustage jo himo mari yiƴƴi to ndaara ɓiɓɓe makko ɓen ndaara ɓeynguure nde sinda danka ko ɗon feeñata na yago kañum waɗa ɗo Bamako o wil waɗa jasneeri wil pikka ɗum yaara haɗo no holɓonno jogo téléphone wi jani kamen yiyata ko on jogui téléphone ji tati no señƴiɗe majji hara debbo makkon ko noddanoto jogui noddanoto hara connexion ala ka téléphone hulen Allah yo worɓe hulen Allah koko mi yiiri nde yiitere an Conakry ka ɓinata ɗon Bambeto mi yiiri yiitere an debbo on jilbab makko on nange ngen tappinomo ha sanjiculaire ko mi yiiri kadi Madina par ce que mi yaha mi daro min daara mi waɗa itibar mi daro min daara tawa noon worɓe ɓen hara no gaari automobile mum to no waɗi basin wul mum to no waɗi puutoru to hino ñaami ha rendum heewino haqqeji e graisse ji ko sifa ɓen ɗon à partir de 50 ans ɓen ɗon ñiiri e barabara ɓe accay ɓe interdisay ɓe barabara maafe welɗo ɓe interdisay ɓe nayo maafe on waɗe lanɗan kafe welɗe ɓe interdisay ɓe nayo ɓe yaru jus sabu haqqeji rewɓe maɓɓe ɓen ka cuuɗi sabu haqqeji ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ka cuuɗi ko sifa ɓen yiya toon bandi no ari sakaji cuuɗi maɓɓe ɗin fusi magasin ji maɓɓe ɗin tawa ɓeyngu ma an hino weela ka suudu an hiɗa ñamude ka place ji ton ka restoji ñama ha hara rewɓe maɓen e ɓiɓɓe maɓe no weela joni debbo accamo ka suudu ɓornamo niqab ɓornamo jilbab tawa a holtintamo si wona ɗum ɗon ma haɓida tun e ɓeyngu ma wi'a lettiraymo heege a noddata téléphone fiiɗa jogui debbo go yaha waloɗa toon dépense a ɓiɓɓe on ɗon ɓen okkora ɓiɓɓe on ɗon ɓen ɓe ñaama okkora ɓen ɗon ɓe yara inna jiwo si Allah jaaɓi en huwodiray mi hollete ko min woni hombo an a okkiraka o ko waɗida guerre ko okkara o ko ya wuurido e makko giggol e yurmede kono woɓɓe wallahi ɓe mérita okkegol hay ñaariru sakko ɓe okke banu adam sabu woɓɓe ko dugula woɓɓe ko andi ko fewndi ko woɓɓe no o porto ala ña ala jikke porto si falama guɗɗum e juuɗe ma si a tutti o mettay si haaji makko on gasi e ma o wa'ay wasi o meeɗama andude wayi o ɓenare ɓe c'est la même chose hande enen fulɓe ɓen woɓɓe ko noon waɗi ɓe jombay ɗo jiwo hitande kala ɓiɗɗo ha ɓe anda ɓe eskantimo ha ɓe anda o froisike ha ɓe anda o waɗi ras ha ɓe anda ken faaletuko ha ɓe anda ken bugatuko ɓe fuɗɗo noon yaltinde jikkuji maɓɓe bonɗi ɗi sa faala yahaygoy min okkidima e ɓiɓɓe maɓe sa faala fulkanno mi faalakama awa ƴettuɓiɓe ɓe wattaɓe kaɓe wonno ɗon ya subhanallah ya subhanallah wallahi sahabaɓe nani ɓe wurirno joni noon en faala laamu enen worɓe ɓen buy e men hande ko ni ɓe waɗi ko maltretugo rewɓe wullina rewɓe soñja rewɓe torompa rewɓe hande worɓe buy e men ko non waɗi ɗum waɗi hande bande hande mo heeɓi ɓiɗɗo debbo raɗa maapi sabu fo yagal ngal ɗuɗum a jombi jiwo
on haɓi moodi hawre ronkata wonde hakkunde jombinirɓe kono wata lettir ɓiɓɓe ma ɓe heege calculisa ɓe ɓiɓɓe ma fini bimbi ɓenna nene ɓayna Europe ɓenna nene mi ñamay tawa saku maro on lannino Allahu akbar ndare qissa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda ko ono yo worɓe lettiroɓe rewɓe mum ɓen heege lettira ɓiɓɓe mum ɓen heege jente qissa Umar ndaron si ɗon ɓatti Umar ma ndaren si ɗen wawi wawde wa Umar ma etoɗen wa en wa Umar ñande go Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda ko woni amirul mu'minin o jinduno e nder Madina o nani fayɓe no wulla e suudu e cuuɗi Madina o ari o konki sonnajo on udditi na sifa cuuɗi men hande fo no waɗa cour Umar landi ka woɗɗiti himo wondi kadi e sahabajo go na kanko tum sabu wata sikkitare bonde heɓo Umar wi'i ko honɗum woni alhaali ɓe fayɓe ko honɗum ɓe woni e wullude debbo on wi'i ɓe ɓiɓɓe an ko woni wullude ko heege tawi debbo on hino saggini wurere waɗi nder ton ndiyam himo wi'a ɓiɓɓe ɓen fanke ñamete on ɓenday joni ñamon ha haron siɗano ɗon Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah Umar al-Faruq Umar ibn al-Khattab Umar wi'i ko honɗum woni e nde wurere sonnajo on wi'i wallahi hay hunde ala e nde wurere sonnajo on anda ko amirul mu'minin anda ko Umar o wi'i ko honɗum woni e nde wurere ya imra'a wo hay hunde ala ton wo ko honɗum won ton wo ko ndiyam mi waɗi komi ɗaynira ɓiɓɓe am ɓen fiyoɓe ɗano Umar wulli radiyallahu anhu wa arda sonnajo on wi'i kono Allah ñaawoyay hakkunde amen e amirul mu'minina Umar ibnul Khattabi radiyallahu anhu wa arda immode am mayino ko Umar woni amir amen ko kanko halfina men kanko halfina fiyakuji amen tun Umar wi'i ene ko honno Umar andirta fiyake mo sonnajo on wi'i ko honno Umar halfinirte men o ronka tefugol fi amen Umar tami hoore nden wawi wasi ko addunan fof ƴettuɗa fawɗa e hoore Umar hande ndaare worɓe lettiroɓe ɓeygu mum heege lettira ɓeygu mum angal dépense si ɓe haɓidi e debbo ɓen nayi huwodiraɓe ronka dépense de debbo on ɓikkoy ko hara si nawni ɓe sorantaɓe ordonnance naafi ɓe sorna ɓe conki Umar ko honɗum o waɗi o wi'i yo on sahabajo ɗowtumo ko baytul mal ɓe hewti ka baytul mal wono 50 kilo mbahe Umar waɗi ha 50 on heewi o fokkiti wakkagol gorko sahabajo inni ya amiral mu'minin ko min wakkantomamo a wakkatako mo yeeso on kan woni ardiɗo gomɗinɓe ɓen Umar wi'i yo accitan mi wakko o inni ko min wakkoto Umar inni ene a rondano tolan bakkatu janɗi yawmal qiyama gorko inni o inni o accitan mi rondo ko min woni amirul mu'minin Umar rondi 50 kilo mbahe on ha hewti ka sonnajo on Umar tawi yiite ngen ɗanike pay koye ɗanike Umar ari huɓɓini yiite ngen wutti ha curkikin wullini gite Umar ibnul Khattab Umar defi inni yoɓe findin pay koye findina pay koye ñaami ha haari Umar wi'i mi iwataka o sonnajo ɗo fanni man tan mi yaali pay koye no jalira wano mi yiruno pay koye no wullira ko mi ari ɗo sabu heeke Umar al-Faruq debbo on wi'i an on de ko an fotuno wonde khalifa ko an fotuno wonde amirul mu'minin hara wona Umar wi'i quli khayra wolu ko moƴƴi sabu Umar no andi sonnajo on anda ko kanko woni Umar issa on no juuti kono daroɗen ɗo fi ka Umar ƴetti 50 kilo mbahe wakki ko gorko o rajul wari o jonni o debbole wona ɓeygu makko ko fiitum woni ko kanko woni amir honto noon hande worɓe lettiroɓe mo ɓeygu mum heege fiya Allah arkisima jawdi inna hiɗa andi sa jonnali debbo on ɓiɓɓe ɓe ñamata hiɗa andi sa sodnali ɓe conci ɓe holtata an hiɗa ɓorni ha moƴƴi jogui téléphone ji moƴƴi ɗan jogui ɗo goɗɗo
la ilaha illallah muhammadan rasulullah. Hulen Allah ko yo worɓe, hulen Allah ka ɓengure men. Istawsu bin nisa'i khayra. Ko honno non gorko wonirta hiɗa lettude ɓengu ma, letta ɓiɓɓe ma ɓen heege, ɓen ɓiɓɓe nawyoya innaɓe yiɗete, ɓe yiɗatama abadan. Sabu neneɓe ɓen ɓe yewtay ɓiɓɓe ɓen. Baba mon wallatano lan, baba mon dankaki lan, baba mon lettilan fi mon, baba mon tel filan, hara ko non woniri. Ɓen ɓiɓɓe ɓe yiɗatama abadan. A nawyoyay tawa hay pooti hundiyan a heɓata ko addane. Waloɗa maya munkare nakkiɗon sabbi ma ka gaburu e landoma non. Ko nelaɗo mako no kun kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Ko enen yo worɓe si en haɓidi e rewɓe men ɓen wata ɗum haɗu sooden ñamete jonnen debbo on anden ko enen addimo ko fimen o jooɗani. Si en haɓidi e rewɓe men ɓen wata en lettir ɓiɓɓe men ɓen heege, wata en innu en huwodiray, yaha ñama ha haara, yara ji, yara koya, yara ndiyam ɓuɓuɗan tawa ɓengu ma e ɓiɓɓe mum e mo beno ɗehi heege. Wata Allah okkoran jawdi ko mi lettirta ɓengure ande mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala. Si tawi mi heɓay jawdi ɓiɓɓe am ɓen weele, wata Allah okkoran din jawdi ɗon abadal abadi. Darna galleji ɗa jogi hectare ji, ɗa jogi leyɗele hara paɗe ɓiɓɓe ma ɓen no taƴi. Debbo ma on soƴƴali, debbo ma on hirtaki, ɓiɓɓe ma ɓen no weela. Ko honɗum din jawdi ɗon nafata? Ko jawdi ndi landi to reytaɗa yawmal qiyama hara yiɗa fesa. Oɗo si o tuubali o tawoyte e wi'oɓe ma agna anni maliya halaka anni sultaniya. Hande ko ɗum waɗi rewɓe buyhi no okki e erreur ji hara ko sabu worɓe maɓɓe ɓen. Ɓe haɓay tun si Allah jaɓi ɓe kupa contact. Ɓe naɓanta debbo on dépense. Ɓe yoɓata joddi suudu hara ñande fo ñande sikoye luwaye ɓe woni oyano arde konka. Ene mon frère mimi ronkigoye dépense ji ɗin luwasiji ɗin. Hara ɓikkoy koyno weela ko yawgol ñawlo ka kawte, yaha ñawlo ka boutique ɗa, ñawloɗa fi ko ɓiɓɓe ɓen ha mi humpodira. O nodda e gorko salora wa sali fi no andi ko kañum woni e nabde dépense. Wona ɗum ɗo nelaɗo maki, nelaɗo yamirali en ɗum ɗo. Nelaɗo yamirali en yon lettir ɓiɓɓe men ɓen heege. Nelaɗo yamirali en yon lettir rewɓe men ɓen heege. Nelaɗo yamirali en si en haɓidi e rewɓe men ɓen wata en dépense. Nelaɗo yamirali en si en haɓidi e rewɓe men ɓen wata en dépense ɓiɓɓe ɓen. Nelaɗo yamirali si ɓewngu ma heɓanima fi an e ɓewngu ma hiɗon haɓi wata fembu bobo on. Ko hombo yamiri en ɗum ɗo ko sheytan. Adu fattakhizuhu aduwa. Hare musidɓe julɓe ko enen yo worɓe wattanen yila, watan lettir rewɓe men ɓen heege, watan ittoɓe mone, watan itto ɓiɓɓe men ɓen ƴiƴamma. Min lan huti gorko, lan huti gorko mo dépensata ɓiɓɓe mum ɓen ma rebbo mum. Uksimu billah, min o gorko ɗo yeeso an ko zéro. Min on gorko yeeso an ko o zéro. Gorko mo dépensata ɓiɓɓe mum ɓen. Ɓiɗɗo ma fina tawa no weela, tawan hiɗa mari nden ɓernde. Ko haysi o wolanalima ɓay hiɗa andi acca dépensi, hiɗa andi o fina tawa me weela. Wallahi no yurmi jonno a woɗa tun ɓenna koye fula musu hoy ƴakkam wara hoy. Hi enen noon defoji men ɗin hande ko worɓe jelo woni ala naɓude dépense. Fiɓe haɓide debbo on ɓe kupa contact. Debbo on wowla ha ronka, nodda tuuba ha ronka. Ɓenna en huwodiray yo debbo, en huwodiray. Ko worɓe go woni e sa'ude rewɓe ɓen Afrique, ko ɗum rewɓe ɓen Europe kadi woni sa'ude en Europe. Kama to dinu to dan. C'est ça. Hiɗen sa'ude ɓe to kamɓe kadi ɓe sa'ude. C'est normal, c'est égalité, c'est un bi partout. Fanni man tan worɓe go no sa'ude rewɓe go to, rewɓe on ɓe ga ɓen kadi sa'a en enen kadi ga. Kama to dinu to danu al jaza'u min jinsi lamal koni. Hiɗen sa'ude ɓe to kamɓe kadi ɓe sa'ude en ga. Mais c'est ça. Ñande accuɗen sawgol ɓe to o ɓe ga kada acca e sawgol en. C'est la fin du match. C'est la fin du match. Kono worɓe go buy no sa'i ɗo, no haylo ɗo, no wooli, no haronki. Ande no gasa hara ko woɓɓe go woni e sa'ude rewɓe mum ɓen to, ko ɗum woni ƴaarude e men, ko ɗum Allah dali rente fitna mo tawata si o waɗi o haɗata e ka waɗa ɗon ton, ma e waɗuɗo on ton, ma e waɗuɓe ɓen ton. Mais c'est la vérité. On ne doit pas maltraiter la femme. C'est pas parce que j'ai problème avec ma femme, je ne dépense pas mes enfants. On
On doit dépenser notre enfant. C'est pas parce que j'ai problème avec ma femme. Je coupe dépenses de mes enfants. Mais pourquoi? Qui t'a dit de faire ça? On doit dépenser notre enfant. C'est notre sang. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Yo Allah ittu jikkuji bonɗigo e ɓerɗe men ɗe. Yo Allah bugo yurmede ka ɓerɗe men. Wallahi si gorko woni yurmatake no hulɓini ko woni tun non mi yewtay en enen fulɓe ɓen wattanen yila. Wattanen yila. Defoji ɗi no cenɗe ɗen fo ka rewɓe ka worɓe. Kono min komi konseta kala gorko mi wi'a noon ɓe yennata langoy ka commentaire ji yo ɓe yennu on s'en fou. Wolowo gonga ma yenne, wolowo gonga ma heɓa yiɓe. Nelaɗo ko daɗali ko goto daɗata ɗum. On s'en fou. Yo ɓe yennu, yo ɓe sabotu, yo ɓe waɗu n'importe quoi. Ça me regarde même pas. Fi habide ɓe nguma inno taƴotomo ka baldi. L'islam no wi ya taƴomo ka baldi. Kono na rewɓe joni ɗum ko rewɓe ɓawɗo. Sahabi de ɓe nguma haalaji welɗi ɗi yewta en ɗon ɗin koppuɗi. Kono ɗum na rewɓe fewno ɗo ko rewɓe ɓawɗo. Kono fi a haɓide ɓe nguma wata a ronku dépense go ɓiɓɓe ɓe. Dépense ɓiɓɓe ma ɓe yadda. Ɓiɓɓe ɓen hay hunde ɓe waɗama. Ko ƴiƴamma an hiɗa wakkili ñama ha hara hara ɓiɗɗo ma no weela. Hiɗa wakkili ñama ha hara hara ɓikkoye ma ko no weela. Ɓe fina bimbi ɓe jokka nene maɓɓe ɓe siŋo nene maɓɓe hara ɓe anda ben maɓɓe ala addude ko ɓe ñama. Ya subhanallah. Ayi rajulin hada. Et avec tout ça, on a vu ce qui est en train de passer. Il faut que nous ayons soutien. Jamma on hay goto joni anda haqqe mum. So habidi ɓe nguma haɓe kono dépense ɓiɓɓe maɓɓe. Sadaka ɓurɗo moƴƴude on ko sadaka ko dépense ɗa ɓeyngu ma e ɓiɓɓe maɓɓe kon. Sadaka ɓurɗo moƴƴude on ko sadaka mo dépense ɗa ɓeyngu ma e ɓiɓɓe maɓɓe. Sadaka ɓurɗo moƴƴude on ko sadaka mo dépense ɗa ɓeyngu ma e ɓiɓɓe maɓɓe. Mi répéta no haysko 1000 fois. Sadaka ɓurɗo moƴƴude on ya Abdallah ko sadaka ko dépense ɗa ɓeyngu ma e ɓiɓɓe maɓɓen kon. Ɓeyngu ma toroma coggu paɗal saloɗa. O toroma coggu complet saloɗa. O toroma coggu nebban saloɗa. O toroma kala ko torima misali ma feƴƴu yetta. Joni si on heɓi ka Facebook ɗa naɓanowo mo sanƴiro. O soda ɗon paɗal. O soda ɗon nebban. O luttira ɗon ko waɗa artande poste. O photo o naɓana on. Haray plaisir on ko ɗon woni e feƴƴude ka photoji ma ka vidéo. Mais on dit la vérité. C'est quelque chose qui est en train de passer aux réseaux sociaux. Mi waɗi ɗen ustad tawi nde ɓe yewtara ɓe waɗa ni. Min ka joni ƴetta style maɓɓe on. Mais c'est la vérité. Ustad tawi nde ɓe yewta wonde mi dara vidéo ji maɓɓe ara. Mais c'est comme ça. Luttanilam wo ko waɗugo cravate waɗa costume. Mais ko gonga. Joni ɓeyngu ma saloɗama okkorde ko ñaama. Ɓiɓɓe ɓen saloɗaɓe holtinde. Saku wi darotako. O makiyo ha moƴƴa. Waɗa photo makko ka Facebook. Woɓɓe ne Europe ɗon weela rewɓe. O yaha o naɓana on demande absetta. Ɓe yewta ɗon ha on ƴetta 50 € naɓana mo. Ma ƴetta 100 € naɓana mo. Ha ñande goyne lan faala yide photo ma. Lan faala ɗum ɗo, lan faala ɗum ɗo. Ha ñande go waɗa vidéo. Anda kadi noddura noddal s'en fou. Joɗɗo hange ɓernde ma nde. O ɓi ko addana mo 100 € lewru kala. Hara o ko ndar ɗon bodo. Ha yodo. Kombo woni cause on ko an gorko on ande ɗum ɗon wadde. On dit la vérité ko gonga koko woni e wadde ko suttiɗen en fof wonɗen e wolde. Si kala ɓe ne Mamed Bari suɓata ko wola. Mais si tawi sokkitaka itte ha laaɓa worɓe boy ko non woni perdide rewɓe mumɓen hande. Taƴoɗa ɓeyngu ma une semaine noddeta ƴettata. Won ɗon. Ñande go a noddemo
tawa himo e wotra jamada uksimu billah ñande ka nodday mo falɗa yo yewtu tawa himo woni en communication harla kan waɗi ko wowda noddude mo o a nodde tun onoto a nodde tun onoto fi on haɓi ɗon taƴoɗamo lewru taƴoɗamo 2 semaines ha yo Allah waɗi o heɓa to jeejo womo ha ñande go noddamo tawa himo en communication harano on sumati tu vois regretter et ça va te coûter cher wallahi ko nasiha mo woni on yewtude ko gonga haɓi de ɓeygu ma 2 jours 3 jours kono ta jaɓi wona lewru ma ta jaɓi wona 2 semaines ma hay son haɓi dépense makko naɓu ya abdallah ko sadaka ko wondamo dépense de kon ko sadaka ya abdallah ko non ɓuuri welde tawi ɓeygu ma yahani mbuɗɗi addanɗamo yawa soda ñamete o sodaji o ɓannita ɓikkoye makko koɓe ñama tawa ko annaɓi ɗin dépense ji wallahi na mantagol mi yaali o yette bariɓe yette barijo no waɗi jalouse yette barijo no fiddi yette barijo no ñaaɗi yette barijo sonkay kono yette barijo dépense e ɓeygure mum de uksimu billah ko minen woni premier dow hikka ɗon yette soɓɓe jalloɓe mbaɓe ma baɓe hikka ɗo mi anda kono ɓe ardita ɗon kono ko minen dow woni premier yette barijo no fiddi yette barijo sonka yette barijo no ñaaɗi yette barijo no waɗi jalouse kono yette barijo yiɗa ɓiɗɗo mum letto heege on aime nos enfants. Je sais que tout le monde aime leurs enfants. Mais je sais que nous, les Yettebari aussi, on aime notre enfants. Il y a des gens qui problème, mais dépense bébé. So dan bébé ko be nyama. Ta welimbe. Fi hon wel nan ta bébé mabe fi hon me pourquoi? Ya subhanallah. Na fi comme Yettebarijo. Na fi comme Yettebarijo. Mi wonde ko ba wonde ko bari wonde ko jallo wonde ko so min komi pour tous les Guinéens komi yettoje ɗen fof la jogi par ce que komi pollo et je suis fier komi woni ko won tum mawɓe am ɓen ko bari fembimmi Mohamed Bari si wona ɗum wallahi musidɓe juuɓiɗa yiiɗi on fof ko mun yewduɗo ko fof ko nasiha fi a haɓide ɓeygu ma dépense mum fi haɓide ɓeygu ma dépense ɓiɓɓe ɓen wata en ƴettuɗo tun jonnugo ɓe rewɓe men jilbabuji ni qabuji fi tan sodanɓe conci ma an hiɗa mari biyeñi taw ɓeygu ma himpare kerri kanko attoto ka ngesa kanko e mo wala hay fus ko kamɓe fof pirdata toon remuru ndun soppino ha juuɗe mum fo waɗi boowo hulen Allah assalamu aleykum wa rahmatullahi